Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Inkuru idushikiye muri kino gitondo ikaba yemeza ko ubuzima bwa Ndikuriyo bugeze mu kaga, yoba yamaze no kuva mu isi y'abazima. Andi makuru akemeza ko yoba agihema umwuka w'abazima, ariko nanone bikaba bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi ari gukora ku bishoboka byose agaca ku muhisi n'umugenzi kugira ngo arondere uburyo ki Ndikuriyo yacikana hakiri kare, kuko we abona ko igihe Ndikuriyo yoba ahumeka umwuka w'abazima akabasha gukira akagaruka mu gihugu cy'u Burundi yaba ari ibara rikomeye cyane, kandi ko Ndayishimiye yabahuye n'akaga gakomeye cyane, kuko Ndikuriyo si umuntu w'ikijuju, ni umuntu uzi ubwenge kandi ni umuntu umaze igihe uhangana bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yashika ku butegetsi. Kuva amakuru akimenyekana ko Ndayishimiye yagize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, umubano wa Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu waratosekaye ku rugero rukomeye cyane, ku buryo Ndikuriyo atigeze anahisha ko asuzugura Ndayishimiye, ndetse no mu ruhame akaba yaragiye abyereka abatari bakeya, aho yagiye atelefonwa n'umukuru w'igihugu agahita ayikupa itaranayifata. Ibi byose bikaba byaragiye byereka abegereye Ndikuriyo ko Ndikuriyo asuzugura bikomeye umukuru w'igihugu. Umubano wabo wagomeje kuba nabi cyane kugeza aho bagenda bahangana mu buryo butandukanye, ariko Ndikuriyo akerekana ko ari we ukomeye kandi ko ari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi ntibyigeze bishimisha na gatoya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nawe yararahiye ararengwa avuga ko uzashaka wese gukora icyo adashaka wese azamwigiza ku ruhande. None byifashe bite aho Ndikuriyo arwariye? Kuki amakuru ye atariko aratangwa neza? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize yatangaje ko Ndikuriyo yakize kandi Ndikuriyo yari akiri muri koma? Ibi nibyo bibazo abarundi batari bakeya bariko baribaza, ndetse bakanabona ko byanze bikunze indwara ya Ndikuriyo ishobora kuba irimwo igipfungu gikomeye cyane, kandi ko ishobora kumuhitana, kuko Ndayishimiye ni ibintu yateguye neza. Nawe si ikijuju, arazi neza ko igihe yagerageza kuroga Ndikuriyo agakira, byaze bikunze ashobora kubigiraho ingaruka zikomeye cyane. akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko uburozi bwahawe Ndikuriyo yenda abaganga bamufashije gucuma iminsi, ariko ko budashobora gutuma akira. akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye umengo nta kibazo yifisiye, kuko ibyo yakoze arabizi. Turabibashikiriza mano makuru tuze kubabwira byinshi byinyegeje mu burozi bwahawe Ndikuriyo, ndetse n'amakuru atangaje kandi ateye ubwoba abarundi batari ko barabwirwa, dore ko abegereye Ndikuriyo bamwe batanguye kwihebura, hakaba n'abatubwiye ko byamaze guhera. Turaza no kugaruka ku ntambara iriko irabera muri Kongo, aho tuza kuvuga ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ubwe yatanze itegeko ku barongoye igisirikare cy'u Burundi, akababwira ko bagomba kongereza abasoda bajya muri Kongo, ndetse akababwira ko bakwiye gushiramwo n'imbonerakure. Ibi bikaba bibaye mu gihe igisoda cy'u Burundi bivuga ko abasoda basigaye ari bake cyane, kuko abenshi bamaze guta baromoka bajya kwifatanya na Red Tabara. Red Tabara nayo ikaba iriko irategura koza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose akaba ari ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abanyagihugu bato bato akaba aribo bariko barabigenderamo. Mbese igihugu cy'u Burundi cyamaze kugurishwa n'akarwi gato cyane karongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, gafise intumbero yo kugumya kaboheye amaboko imugongo abarundi,
aho benshi bemeza ko atacindi Ndayishimiye aza kumarira abarundi uretse kugumya kubicisha. Abatari bake bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho agejeje igihugu ari habi. Byose nyine mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mbere yuko tubabwira ibyerekeranye n'amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, aho amasoko adushikira aturuka mu begereye Ndikuriyo yemeza ko iba yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Reka tubanze tubabwire amarorerwa ndetse n'amahano General Neva ariko arakorera muri Congo nyuma yo gushora abarundi mu nyanja y'ibibazo kubera imiyoborere mibi ndetse n'inda nini bya Major General Evariste Ndayishimiye batazira Neva utegeka Uburundi akomeje gupfunda imitwe hirya no hino mu rwego rwo kwikungahazaho ubutunzi, gusa ntabwo biri kumuhira. Mu mpera za 2023 nibwo uyu munyagitugu wikundira ibiryo n'inzoga yari atangiye kwicinya icyara yishuka ikiraka yahawe na Tshisekedi cyo kwica no kumenesha abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kizamufasha gusarura agatubutse, bityo ibigega bye n'agatsiko ke ntibihungabane. Gusa isosi yaguyemwo inshishi nyuma yaho mu mpera z'ukwezi gushize umutwe wa M23 yamburiye ingabo ze zifatanije n'iza Tshisekedi uduce twose bari bafise ndetse bakigurira bidasubirwaho umujyi wa Goma. Ndayishimiye yohereje ingabo ze muri Congo yizeza Tshisekedi ko azirukana ingabo za M23 mu birindiro byose yafashe ndetse agafasha umutwe wa FDLR kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, bityo nawe akamugororera kumuha ibirombe by'amabuye y'agaciro. Murazi ko igihe yari no muri Congo yatangaje ko agiye gufasha interahamwe gukuraho ubutegetsi bwa Kagame, ariko ubu bikaba byaramaze kumuta ku w'amazi, akaba ari we wirirwa urarira aho ahuriye n'abantu bose avuga ko rwose ngo u Rwanda rushaka kumutera, kandi mu by'ukuri inyandiko zatowe igoma zigaragaza ko Ndayishimiye ari mu mugambi wo gutera u Rwanda afatikanije n'interahamwe ndetse n'igisoda ca Congo. Muri Mutarama 2024 ubwo yari muri Congo, Ndayishimiye yatangaje ko azakora ibishoboka byose maze agafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubuyobozi bwabo burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Nyamara mu mpera z'icyumweru gishize Ndayishimiye niwe wumvikanye yirisa ayigona ko u Rwanda rufise umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe. Uretse kuba General Neva n'agatsiko ke bakomeje gushora abarundi mu bibazo n'abaturanyi babo mu karere, amaganya ni yose hirya no hino mu Burundi kubera ubuzima bushaririye bubugarije, nyamara igitega ibigamba ko ibigega byabo byuzuye. General Neva akaba ariwe umaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cyane, kandi akaba amaze kwerekana ko rwose ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi rwose ari bibi cyane. Abarundi ubwabo bari bakwiye gufatana mu nda bagakuraho Ndayishimiye kuko agejeje igihugu ahatemba. Tuve kuri no nkuru irebana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora, amakuru yacu tubananize ku biriko biravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo. Amakuru adushikira aturuka mu muryango we aremeza ko bamaze kwihebura, bamaze kwakira amakuru avuga ko uwabo yaba yacikanye, ariko itegeko ryavuye ku kirimba c'umukuru w'igihugu rikaba ryavuzwe ko badahita bitangazwa kuko ryaba ari ibara, bakaba bashaka uburyo kibaza kubivuga mu buryo abarundi bari buze kumva. Ibi byose bikaba byerekana ko urupfu rwa Ndikuriyo rwateguwe, kandi bikaba byerekana ko ababigizemo uruhara bahari bose kandi bakwiye, ndetse bikaba bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe ari we ufise umwanya wa mbere, ndetse benshi bakemeza ko ibi bintu abarundi ubwabo badahagurutse ngo bihagarike byanze bikunze ibara rishobora kubandanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko ibiboneka byo ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye afise umugambi wo kwigiza ku ruhande ibihangange byose bikomoka muri CNDD FDD, dore ko amakuru adushikira yemeza ko igihe Ndikuriyo yuba amaze kuva mu mwuka w'abazima bimaze kwemerezwa abarundi bamaze kubimenyeshwa uzakurikiraho atawundi
uretse umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, akaba ariyo mpamvu hahise haba inama y'igitaraganya mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD, nabo bagategura ingene bagomba kwivuna hakiri kare vuba na bwangu, kuko bitari ibyo Ndayishimiye aragumya kubakoraho ndetse aragumya kubicira ababo no kubica. Ibi byose bikaba ari ibintu bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kigiye kubamwo ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, kuko abagumyabanga ndetse n'abasendedefitede bakomeye ntibumva ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yagira uruhare mu rupfu rwa Ndikuriyo, binavugwa ko ari we wagize uruhare mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi bikaba byababaje abatari bakeya, bakavuga ko byanga byakunda bagomba gutegura kumwikuraho hakiri kare, kuko agejeje igihugu ahatemba. Ndikuriyo aramutse apfuye ibara riragwa mu gihugu, aramutse akize ibara riragwa mu gihugu, kuko abamushyigikiye ni benshi bari mu mihingo yose y'igihugu, ndetse amakuru adushikira akaba ari intara zitandukanye ziriko zirategura gukora imyiyerekano zamagana urupfu rwa Ndikuriyo, ndetse zinashira ahabona ibyamushikiye, dore ko Ndikuriyo bivugwa ko yarozwe, kandi ko mu minsi ishize igihe yari muri koma hoherejwe abandi bantu baza kumuhura ngo bamutere ubundi burozi mu rushinge, ariko bikaba byararangiye umutambukanyi wiwe abitahuye hakiri kare, kuko umutambukanyi we ntiyigeze ava hafi ya Ndikuriyo, ndetse akaba hari n'amakuru avuga ko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu batanze ubutumwa bukomeye cyane ku bitaro arwariyeho, aho basabye abari muri ibyo bitaro, abarongoye ibyo bitaro, ko bakwirukana abantu bose barwaje umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ngo mu ntumbero yo kumucungira umutekano. Ariko umutambukanyi we akaba yarahiye akarengwa, akavuga ko adashobora kuva kuri ibyo bitaro, kandi akavuga ko adashobora kuva impande y'umugabo wiwe, kuko azi neza ko hari abiteguriye kumugirira nabi. Ibi bikaba byarababaje cyane abo kwa Ntare House, bigatuma banagira umujinya ukomeye cyane w'umuranduranzuzi, aho bavuze ko byanga byakunda agomba gupfa nk'uko babiteguye, adapfuye nabo bagomba gupfa. Akaba ariyo mpamvu hakozwe ibishoboka byose kugira ngo Ndikuriyo agandagurwe, dore ko amasoko menshi yemeza ko yamaze kuva mu mwuka w'abazima, naho bamwe n'abandi bavuga ko agihema akiri ku kanyuma, ariko andi makuru akemeza ko rwose byamaze kurangira, kuko n'igitangaje ni ibiri ko birabera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, aho bameze nk'aho bari ko barigina intsinzi, ariko benshi bakaba batari gutahura iyo ntsinzi bari kwigina ari iyihe. Gusa abamwegereye ndetse n'abegereye Ndayishimiye bakemeza ko intsinzi iriko iriginwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ari nta yindi, ari uko Ndikuriyo yavuye mu mwuka w'abazima. Aya akaba ari amakuru tukibandanya gutohoza, nituza kumenya bishasha byose tukaba turi buze kubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.